Something about Mother's Day, our show for something about Water Day. It is our great project, and we later, in fact, there is a presentation they prepared for you to see, and we have plans to do several things with it. Drago nam je nestvarno da ste danas u medicinskoj školi, ali mi ćemo to opravdati. U medicinsku školu ove godine je išlo, odnosno pohađa 1050 učenika. U medicinskoj školi radi 105 profesora i ostalih radnika. U medicinskoj školi je sav kadar verifikovan i u medicinskoj školi su nam sve dobri, odnosno najbolji učenici, što je naše veliko zadovoljstvo. Jedan kuriozitet se vezuje za medicinsku školu. Medicinska škola je podstanar od 1969. godine. Od zemljotresa koji je zadesio 1969. godine medicinska škola. Od tada medicinska škola ima privremenu adresu. Od 2009. godine posebnim specijalnim ugovorom medicinska škola je dobila na upotrebu jednu od zgrada Vazduhoplovnog zavoda Kosmos. To je ovo gdje smo mi danas. To je problem i to je nešto što je jednostavno neshvatljivo, nespojivo i neprihvatljivo za ovako dobre učenike, za jedan grad kakva je Banja Luka i za radnike koji također zaslužuju, svi zajedno zaslužujemo školu. I to je ono što sam ja imao potrebu da kažem. Mi smo danas ovdje prisutni, prvenstveno zbog projekta koji su pripremili učenici na čelu sa našom profesoricom i sa njenom saradnicom, desnom rukom. Dakle, u pitanju su Nataša i Aleksandra, koje vrijedno i marljivo rade i okupljaju najprogresivniji učenike u ovoj školi, na što smo mi ponosni. I evo, to je ujedno i prilika da se o tim učenicima i o radu sa takvim učenicima čuje i van granica Bosne i Hercegovine. Ja se zahvaljujem još jednom na posjeti, na izdvojenom vremenu i ovo će ući u ljetopis medicinske škole. Bilo je u prethodnom periodu škola koje su porušene u zemljotresu, pa se neka zove Bugarska škola, neka se zove Skopje, a ja ne znam što se neka škola ne bi zvala Engleska. Director, colleagues, thank you very much for the opportunity to come and be with you this afternoon. Direktori i kolege, hvala vam puno na prilici ukazano da dođem danas i da budem s vama. I know what it's like to be in temporary accommodation for a long time because we in the British Embassy have just moved after 19 years in temporary accommodation to a proper office in Sarajevo.
Znam kakav je osjećaj biti u privremenom smještaju jer je britanska ambasada nakon 19 godina privremenog smještaja upravo smo se preselili u pravu kancelarijsku zgradu. I can't solve that problem for you, but I wish you luck in finding a proper building at some point. A ne mogu riješiti taj problem za vas, ali vam želim svu sreću u rješavanju tog pitanja. Connecting Classrooms, as you all know, is a fantastic project, and I'm really glad that you're part of it. Kao što i znate, Connecting Classrooms je jedan fantastičan projekat i meni je zaista drago da ste vidio toga. It's, as you know, it's about equipping kids from schools like this, but with partners elsewhere in the country, with the skills they need to succeed in life. Kao što znate, cijeli projekat se zasniva na omogućavanju i davanju vještina djeci poput onih iz ove škole i iz drugih škola za dalji život. But through actual practical projects working together on real issues, which gives people a sense of accomplishment. So I'm really glad that you've not just been a part of it, but clearly a very successful part of the project. Kao što znate, kroz praktičan rad i praktične projekte koje onda učesnicima daje osjećaj postizanja. Zaista mi je drago da ste vidi ovoga rada i ovoga projekta. So thank you very much for all your commitment, staff, pupils, down the years, and I'm looking forward to hearing what you've been up to. Hvala vam svima još jednom, vama, nastavnicima, učenicima, i radujem se da čujem u stvari šta ste to uradili. Thank you. Thanks. Prvi naš projekat bio je vezan za V-dan, odnosno V-dan koji se obilježava 14. februara. Mi smo uradili mnogobrojne multimedijalne izložbe i prezentacije. Također smo intervjuisali naše građane, a uradili smo i jedan poseban intervju sa predsjednicom Fondacije Udružene žene. Osim svog našeg rada i truda u školi, mi smo odlučili da odemo na trg da podržimo još nekih 300 žena i zajedno sa njima smo plesali i tako iskazali svoje nezadovoljstvo u ovom svijetu, odnosno na taj način smo pokazali da mi želimo da se borimo protiv nasilja. Sljedeći naš projekat bio je vezan za nama posebno drag, kao pošto smo mi ženska škola, posebno drag dan, to jeste Dan žena, 8. mart. Mi smo se jako potrudili da njega uveličamo i srećno obilježimo u našoj školi. Napravili smo posebne čestitke za sve profesorice naše. Nakon obilježavanja Svjetskog dana voda, mi smo odlučili da uradimo nešto drugačije. Pošto je dosta naših učenika talentovano, oni su talentovani za glumu, odlučili smo da uradimo jednu predstavu. Ta predstava je bila upravo posvećena ženi, a premijerno je prikazana upravo ovdje i imali smo specijalne goste koji su već dugo godina sarađuju sa nama iz Srednjoškolskog centra Ljubiša Mladenović. Ono što je nama posebno drago jeste da kroz ovaj projekat smo upoznali i učenike drugih škola, tako smo i otišli u posjetu našoj partnerskoj školi u Tešnju. Oni su nam pokazali svoju školu, upoznali nas sa njihovim projektima, organizovali jednu humanitarnu predstavu za 2 djevojke koje boluju od neizlečive bolesti Lafore. Sav novac koji smo prikupili od ove predstave uplatili smo na njihov žiro-račun i nadamo se da će im taj novac bar malo pomoći da zaboraviti na sve svoje muke i probleme. Ja sam ukratko prikazala neke od glavnih projekata koje smo mi uradili ove godine. Hvala vam još jednom na pažnji. Dobar dan, Jadljane. Moje ime je Nikolina Čivčić i moram da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje. Što imam tu priliku da vam prikažem naš vodeći projekat i akcijni plan istog. I pozdravljam posebno našeg direktora i ambasadora i pozdravljam se vas prisutno i hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme za ovo. Shvatili smo, kao što kažu, kad vidite kad gledate probleme, treba prvo da počnete od sebe, pa tek onda da se okrenete ka drugim ljudima. Dakle, zato smo mi uzeli ove teme koje su vezane za našu struku i zato smo mi teme koje obrađujemo, to su dakle uglavnom teme vezane za zdravlje ljudi u našoj zajednici. Dakle,
Šta smo mi uradili? Mi smo formirali nekoliko grupa u našoj školi i te grupe koje smo mi formirali, te grupe su dakle vršili jedno, hajmo reći ćemo, ispitivanje naših učenika i profesora i na osnovu dakle tih dobijenih rezultata mogli smo dakle da ostvarimo određene statistike. Zatim nakon toga smo napravili nekoliko grupa po gradu. I te grupe učenika su ispitivale dakle razne grupe ljudi različitih životnih dobi i obratili smo pažnju dakle na njihove lične, tako ćemo reći, neke lične navike, životne navike, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i na njihovo seksualno ponašanje. Kao što sam već rekla, postoji veliki broj maloljetničkih brakova, što je po našem mišljenju nedopustivo. Nakon toga, program zdrave ishrane. Primijetili smo, nažalost, veliki broj oboljenja koji se javljaju, uglavnom potiču od te same ishrane, jer kažu da ono što mi unosimo u svoj organizam, to najviše utiče na to kako će se naš organizam odnositi prema nama. Zato smo odlučili dakle, da treba ljudima da pravimo određene tabele, određene slike, da prikažemo ljudima šta je to u stvari zdrava ishrana i kako oni da redukuju svoju ishranu. Ljudi kažu, uglavnom kada se spominje ova zdrava ishrana, ljudi kažu da nemaju novca, da ne znaju kako će da oni naprave taj novi plan, ali uglavnom ljudi imaju novaca za ishranu, pa umjesto nečeg što je nezdravo, mogu da kupe ono što je zdravo. Akcija gdje smo na trgu našeg grada vršili mjerenje pritiska i mjerenje šećera u krvi. I smatramo da bi to trebalo da se održava što češće, jer vidjeli smo da kada se održavaju takve akcije, mjerenja pritiska, da bude veliki broj zainteresovanih i to bi, dakle, veliki broj mladih ljudi bi željelo, iako se ne bavi ovom strukom, željelo bi da volontira u bolnicama i također da vrši tu određenu kućnu njegu nad starim i onemogućenim ljudima. Volontiranje u apotekama. Pošto mi imamo smjer farmaceutski tehničar, mladi ljudi, to je učenici naše škole i mladi ljudi uopšte u našoj zajednici bi mogli da volontiraju u apotekama, gdje bi u apotekama kao volontijeri prikazali ljudima važnost tih, hajde reći ćemo, važnost određenih oboljenja, kako bi ovim volontiranjem mladi ljudi ukazali drugim ljudima da treba dakle, što češće da idu na kontrole i da se pridržavaju određenih uputstava koje ljekari postavljaju. Dakle, bio bi proveden kroz cijeli naš grad, obratilo bi se pažnja ljudima da bar taj jedan dan nekako naprave nekakve promjene u svom životu, da provedu dan u prirodi, da okrenu svoju ishranu na zdravu ishranu. Jednostavno da se posveti tom nekom životu bez mnogo stresa i ka nekim ljepšim životnim stilovima. Također bismo mi organizovali volontiranja u domovima za nezbrinutu djecu. Mi imamo dom za nezbrinutu djecu Radan Miješević i također kao učenici medicinske škole imamo zaista mnogo pažnje i ljubavi prema ljudima uopšteno, a posebno prema djeci i volontiranje u domovima za nezbrinutu djecu bi bilo zaista nešto posebno. Ono dakle što je naš glavni moto, dopustimo zdravim životnim stilovima da budu naši životni stilovi. Dakle, kao što sam već rekla na početku, kad želimo da učinimo neku promjenu u svijetu, treba prvo da počnemo od sebe, da pogledamo tog čovjeka u ogledalu i da kažemo ja ću početi promjenu od sebe, pa ću tek onda da učinim neku promjenu na ljudima oko sebe. Dakle, mi počinjemo sa ovim projektom kako bismo mi naučili mnogo toga i kako bismo mogli svoje znanje da prenesemo ljudima u svojoj školi i onda dalje šire u svojoj zajednici. Ono što bih ja ovako posebno istakla, što se tiče naše saradnje, to je naša saradnja sa nevladinom organizacijom humanitarno udruženje Žena Duga, s kojima smo mi skoro počeli saradnju i zaista se nadamo da ćemo imati posebnu saradnju sa ovim udruženjem. Već smo prisustvovali jednom njihovom okruglom stolu, jednoj njihovoj radionici i nadamo se i u budućem. Način postane produktivan jer ima tu mogućnost da promijeni neke loše stvari, jer neprestano su mladi ljudi sputavani i bar koliko smo mi imali priliku da primijetimo u našoj okolini,
i zaista učestvovanje u ovakvom, to je dio ovog tima i učestvovanje u ovakvom projektu je zaista nešto posebno. Hvala vam. Dakle, to bi bilo sve što smo mi otprilike pripremili.